O kori ke hufanga mo he talamalu e whanua, mo ngahi talawhatapu ko tobe, kwa o atu pe miheni. Talangata e teo whai ki tō mama, o ka ata whainga maari e koni ke o atu ai, e tau popa e whanua fo au ki he weekend.
Ai ko heni pe mo e whafonga ko ia o tonga tapitu Paula Piveni Piukala. Ke whahoko te tau polokalama ko i ki hui. Taonga peo ku ongo le ia tu tau polokalama ke te motol o ku mo o lava mai ki lotoni. Ka maa ki motol ko tau pete motol. Nongoa e tau polokalama i hao whainga maari o ku uate tai tai loto whiawhia mo loto mawhana. Ke tiki motol me whadaonga pe e ngau le rei pe tau interneti he ahoni. Lava ke whahoko atua ke tau polokalama FATUFONUA fo au ke wikeni. I he pongpongin whako whiawhia ki tai tai le rei. E whakafonga pe me he laine ke ma whahoko te tau polokalama. Malo tau mao e pongpongin e piveni pe malo e ngau lahi pe me tongan. Ko ilo i pe ku ko e toki lere foki na lere foki wharea rea i he kamataanga o e wikosi. I konki mui wikosi pe he foki ki he wikeni kakato. O mai ke aneafi. Kumo whewheha ke piveni, whewheha ke ngā wembe me tongana i he ne tuu ko ia ki he ahoni. Malo bisolo malo e o whenga maari o uwhanga te be whakatapu ko ia au ke ongo i mai peku whawha hau leo mana hua ki momoko ka koe io wiki foi wike pene tahe mau kamantako ka ku mafasia pe sino ia e hone mo whenga ke maku puse umeo koko ka ko tuka pe solo o ke tataki mai pe me ngai isiu go me whare area to ka hape me au ke ongo yoku ke whai hawha malala te ulawa po o recall mo vi correct mai ngai mea ko ia ka koe mea koe ke u hanga o tataki atu e whakokau ko hanga koe lau koe me au ki hanga ki hapot potu e misini e maki ki ringa ki me ilolo Koe e piveni mahino pe foki koe i he lere me koe ne whare area mo lere foki he ngahi lao ku ke he ngahi whainga maari ko atu he sea whare area ka teki mo tolu ke o whakahoko atu pe whainga maari ke mo whakahoko ai ngahi mea kehe mo tokanga ki ai he lere ka whare area ka ko me ko mo hu foko ni o kui ai whanki lao o whia mau ke mo tala noa ki ai pe mo lere ai mo ngahi tala noa ka whare area ko ngani ku o ku loto ke atu mahino foki ka kai fonua na ya o mai ho motivate aki mo ke ta foko ha o he ngahi mea ka whare area na ma motivate ke aho na turi ai ko ki tu ai whare area i he weekend pe na tala mai he sea e turi ko aho e ua pe a o ko ki aho ane afi o ku te tutun pe sea ke whakafoki ko ki whare area i he osiko ne tutun ke turi ko aho e ua ko hamena hoko na te whafoki wawe ko ki whare na tailata ka tama whare area ho puria hamena te whafoki wawe ko miho no tautea aho e ua ko tutun pe sea pe na ke kore ke whoki whare area ko ia e solo nei tuku mai pe au ki tua pe au haure wa whai tohi at ke sea taluanga hono tautea ai au o to tautea ai ko pehe o tai whakapoto he koe concern na oha ke was very very kau kai ke utokanga ke personal attack mo tolo pepe lau fai he kau tai mausia kai ke ne to e utokanga a koe NPE o fotu ya alu fano ke te alu fano ke otiope mo sio ke hensati he kai I'm not a troublemaker ko whakamana tu mape me ko ia he kage ko isiu whakalao ko e umea ko ni ma se pakpake to ni pa ko disto ne ko isiu e te mautoki hoko mautoki ai kon fale rei ka ki au mau inga nge ngā we o whakatatau ki waha taimi no o mai he whare area ki tālanga ia ngai isiu wan whikawak mai pa moi tukhau ange ko whatou tō lawe kei solo i he tau ka kato
Ko te hoko ngau whakawhare area, o ku te waha he tau kakato. O koe ke pehe ke wahe pehe tau whare area, te koe taimu wa whare area. Ke uhinga le rei, ono tu kita kitua, pe tō mo te wahenga. Koe mea koe ke uhinga ka au solo, whakauka koe ke awe, koe ke utokanga ke toi tutuni, he anga e nau, ka pau koe ke uhinga le rei, whakauka mea koe ni. Foi aha pe ua ni mai tau mau tangu tuai whare area. Pea tūri au he aha i fitu, pe aha i ua, pea tau tea e au tō mo wahenga. Ka koe toenga e aha koe tau ko wahe pe au ka koe ke ui whare area. Ai o koe whehui pe uhinga lelei. Te uhinga lelei, pe ko whare area ia hapoto, pe whare area whangaware, ke nau, ai ai limite te ki taim ke whae tala no ai. Hange koe ni. Te ulawa pe au ia o poaki. Ka e wahe kai ke ukau au ia i he fufo i mahina e taha koe i loto he whare area. Ka kou wahe au ia he aho e tolungi au whanoa koe toi ngai tau. O moupe he whakapoto poto. Ai ko kuhinga wai kau whare area au tangu tupe whare area koe ia nau reo nanu. Ia nau reo nanu te whai. Ka wahe pe ia. Ai isi upe he kai ke whako e anga maheni whakisol. Ka ki au te ulau ko havare. Ka hau pia taha kai haase te tuhau. O kai haase te koloa. Ka pau ko kita. Whanata pe ka koe. Ka pau te ke tangu te pekona ofisi kufumaha kau kai hao. Pake marimari e te koe fore rei mo ku nima mo iputi. Koe kuhira hoki e ku hoha a kui whare area se olo. Mahino mai ai no ai tuhau e whonua. Ka koe ka uloloto whoki whakaukau ia. Whatatau ke whainga mindset i motua o e whare area. O hei o manawasi au ke ure ake. Kako, he kono moni nā ku alua ko wahenga pia kou kei pipiki pia. Ko mea pena o hanga tau kawe ko wahenga. Pau mou loto, pia ka pau mou ofa o mou kahau. Pau mou loto ke pure i rei. Ai tu hau e whanua. He koe lau maari e whokene mea kou tau kawe ai ke pure i rei. He koe ne maa koe matawai. He koe pe si ki mei vai o toi. Kau klava mau mou iai hata. Koe ne uri koe matawai. Pe kulahi vai oku mahua mai. Kai kei lava mau mou iai hata. Pea koe whakakaukau. Pea koe whepaki whoke whakaukau koe ni moeanga. Ai mindset oi composition moi whiri whare area. Oi whiri whoke whare area. Whiri whakawahenga ia. Pea tau kawe lewa kau whakafofonga ia. Koe hau bea ki whare area ni. Ke whakafofonga i hoku wahenga. Ki au. Foi whakaukau si o kita ia. Foi whakaukau tae ofa ia. Foi whakaukau pure kovia. Kau ate whatata koe. Ka pau e solo ka pau koe tau foi keke. O whiunga koe tau tātāna kia koe tau luku. Koe foi keke. Pea e lava pe ke tau vahe. I iki ke tau tofu hia. Ka pau e tau hono pure i. Ka pau rewa te tau takahau mai o whinga pe. Ko hai pe e malohi hoko koe paremia. Pea ko hai pe e ofi. Sai taha e ne whakaheke ke paremia. O nau tolu be te nau kai tau foi keke. Ka koe luku koe ke foi keke ko tau tolu kato. Aia ke au os cultivate pe composition ia pure kovi. Mo si o kita. Mo tae ofa. Mo kai haa. Kato e umea koe au. Aini pe kou tau lawa si o mata. E pureanga koe ni. Kana hume voi toa whaitohe ato o atu. Alo whanong. He koe conseni na o atu. Was very, very. Kana e kai ko au ia. Na aku whakatupu e whakamoweu. Koe whafofonga tae maa usia koe kau no pere mei wawau. Ko ia ia na tae maa usia. Ki he loloto e isiu. O kou o hake. He koe haa ia e whanua. Koe ho haa ia e nea whio. Ko ia ena ne provoke. Ai whakamoweu. Ka koe uhinga ia solo nei. Na ospe koe whanonga se agi ai.
ane whao ko mai reo ke whoka ngā pong koe ta. Kau toki huang he ta haka e alo whakahoko tutu ni he o fulu. Ai ki hau e fair enough. Heu kai ke o kau ia te kei ke neongo katoa e kure o ha ai whare sol. Te ke whaka ngā holo ha minister poka taha ka whawhanga i tua he taimi breaki. Heu kai ko interest i au ke honau personolo. O interest i au ke tu hau ke malu. Pea ka pau te ke hau o kai haasi. Te utuki koe. Te kono inga ko patongia ke malu ye. Kau kai ke ha personolo au kia. Pea mea pango o whatoka ngai. Ai o moi pe ko e kabineti pe ko whainga ko ni he ho e ki o vai e nau poini una o whangatua mai rewa personolo pana yo amana ke au ya solo o kau e pare mia he tonga maulalo ko ya na ya wa de motivated ta wa pe ko tolo ha ke ya software pa mo kasfiki mo satellite pe au ya ko tonga ta fa pe mo no perea a vavau na atamai tatau o vale la ya ku he hau me he pare mia fenga atamai go ya ai wa go la ko ne mo ko ne foi peti tau fare wa ke personolo ka ko no moni ko issue go ya fenga ta ya fo no ko ka ke na fai mia ane ko communication ni ko issue ya tau ta no ai ko to mo to ke polo ko i kai ke ia ha satellite pau ko pare ma fra economica ke forma fala kala ai ke au na o vale o pito ke tu nganda ia ye activity ko o strani ka to pe au ia e taimi mo fa break ai o te mo fa ka mo to ko itakata ko le o pe ko ha ta tau pe ka pau te usio atu wa o tu la vea ai tau tu hau pe te solo pa ko tarien ke moni te e ko hono moni ko consent na hanga race was very e tunga he ongo panke ko ne ua ongo panke o anda he malu o minister pa nga pa me cabinet ana feinga ne afi ke kai ke ka asile fo i fare ale o si se tai me ka sai pe ka toki kata ta fe tu pe ka toki pa lo loto he me gon go hinga ke ko e ongo panke oku ai kore mehini me he ka muy ko ni ai kuna o mai fi fa kau ko ni ka toki ya fe ki ai o taket ki ai fa kau ai kuna uhinga mai pe ke toki I formatala ke te mahino ange ai uhinga ki he mawhai pure na ki oha ke whare area ai ko e whakau le vai taha una o mai ke eke ange ki he ke toa ke whamatala I ange ka veinga na e si tuku e ia ki tua. Ai aku me ko ka veinga afganu ki kana ki kamata tala noa mai ai I he ngai whakotu na o atu koe e he sea whare area ke nane o ate time ke hanga ai o mai he whakotu upe na ke me tala noa ke ngai ka veinga la he tolu pe wha ai na matu unga I ko homo debate ko ni pia au ke tuunga na e turi ai ko ki tua. Ka unga ka taki I foki mua ke ngai ka venga ko ia. Oku iai ai na ke whakotu ufoka ngai ka venga ko me ko te fito he panongo na me whaka te fito ia e piveni kua pau ke hanga e he pure anga o mai mea toko una whakaukau ke whakamore ke tuku hau e whanua ki he whare area ke mausio ki ai mo tala noa whataha ki ai pe ana utoki hoko atu hono whakahoko. Aina me te fito ai whakaukau koni na mo debate ai. Pena ke ohaka rewa whakatātaha ngai koe Spote Pasifiki. O si aloe pre anga ia pite Spote Pasifiki. Tika ke ilo ki ai whare area. Koe ngani o uloto koe kakai whanua ke mahino. Koe tari whoke pare miana ne tala mai ia. Uloaki. O koe kai koe sabseki executive ia ki whare area. Ke nau hao o mai ki mea kotoa pe ki ai ki whare area. Pea koe me tari tahana o mai lotonga ko mo whawhekiki, mo tālanga. Nane o mai whai tari taha,
Ko umea ko toa pe o whahe pure anga ko os o atu ia I he patseti. Na stari he patseti ngahi mea ke whai ai ku loto pe ia ai a ko mea pena tolu whai ko na hanga o whakahoko. Ka ko tolu ki aina ni hanga o mai tari taha. Ka pau e tanu ho hala pure anga toa ta fitu. O ai ko uhinga ke mau hau ki whare area o talatu ko matolente mau tari o tanu ho hala pure anga. Ko nga ka ki whamala ala mangewe o loto he ta whaaki ko ia. O ia so. Tō ke o whakataranoa ke mawhai pūre. Koi. Ta operationalize mai ai ke ngai mea gona ngai whakaukau wana o mai wana e. He koe nau toki hanga whatoka ngai he loro tonga tipe I tio mau hala pure anga. Mau hala pure anga pea tāne I nei ke ai noa ia. Na wai ai noa ia I tuku hau, te ai noa ia I pea mwene awhio. Koe uhinga he koe mea nei lolota I kawe ai isiu koea. He koe race hake koea koe race hake he TPM ma. O tuhu I mai tokua. Ma tui koe eke pena e anga fe silini mei fe mawhai mei fe. Na nau. O totongi ai koe ai sipoti ai hopo koe he sipoti se tolo koe tua. Ta mai nau toi o ko piti. Ai mo kau kato ai mo umea koe nau whakatala noa ke no ave silini ke panke koe ave ono to silino whakatau whakapuna. Kato ai umea koe ia ke nanga o mai. Koe nau tau kawe fokena koe nau whae mea koe ia I he patseti. Peau hanga rewa o whehu I atu. Tala mai he tala mai ange he patseti. Whe line item o kune tuhu I mai ai. Koe paangai ne fitu miltani ma miliona o mau allocate ke whatawa ke wakapuna. Whe foi mea koe ia he koe ngā koe patseti o peheni ono lao koe patseti o hui koe Appropriation Act. Peheni hei kai ke hanga he minister paanga. O totongi hasilini. Mei he patseti koe ni ngata pe he tau mua whotua he patseti koe. Ai koe uhinga whoki he patseti solo ke ua te ai noa ia. Ai koe nau tau kawe koe ke aipa koe eke atu. Ko whe I he patseti na muhanga whotua ai koe allocation eni ki he piti ke sipoti. Polo kalama koe mea koe kai ke he solo koe mea ni koe ai vai wha sistemi na whenga whoke nau mahu inga ia uluaki he patseti. Koe patseti oku te tā e te palani hange ka pau te langa hato whare. Te raki tā e te palani o awe ki he kau se veia ke na hanga costing mai koe hae patseti te fie mau ka te toki lava langa. Koe patseti ia, koe whakaukau e patseti. Nā mai o tala mai koe whotutu ue koe palani koe lahi silini te mauhanga allocate ki he foi whakaukau. Koe mea lewa ia whare area ke nau. TT7 pe whakapotopoto pe. Pe mau ke te whakalahi. O pehe. Lau tohi lewa he lao koe ia. Te mou whakamore ki pe patset koe ni. Whakatatau ki he tau mua o kutu he lao koe ni. Au tau peka pau koe foi. I whakatau lori tāmateafi. Whiunga moe o miliona. Hei kai toi lava he executive. Koe poinia koe na hanga o hake. Hei kai toi lava he executive o liliu ai whakatau o 1 miliona e lori tāmateafi. Ki ha toi mea kehe. Ata ten lori tāmateafi. Pea ka paurewa whi mau ke to'o ia. Tuke tāmateafi ka nau whakatau wakapuna. Ko pau ke o mai eki pareare. O hinga pe solo. Sai. Koe mawhai pūre. Nau hanga whoki he minister alao tuhu I mai kupuni mataha. Kupsi ulu aki. Koe mawhai pūre. Oku I he kabineti. Koe mea ea nau toku whatoka ngai ai. Tāne I nei. Ta koe whai mau halai. Tāne I nei. Ke nau hanga
o ai no ai to fola ai no ai to hau ko nau faga kau ko mafai pure o i cabinet solo ko foi idea to tonu pe ko context pe ko uhinga to tonu ai foi executive authority of vested i cabinet ko mafai nga we hange ko glau solo ko pure ango to pe una fo tu mai nau pacheti mo nau palani hanga rewa he lao ko ya appropriation act o loka e pure anga ko ya ke faka more pe sirini o faka tatau ke palani ko ni ko tu dia ko ni sutone ka to ya haliriu pau ke nau te foki mai na to ki fare area ai ko tau ka ve o ko fai ko ta hai wa ko ni sutone pe he kai ke totongi hasirini me he fare paanga ai fonua pe ko me he tu hau e fonua ki ha feitu pe ki ha taha kai o areva ko hiki ni makia ya fare area ke paloti ai ko nga rak o mai ki fare area ko palo reva ko tute ko laiseni ko ngai to tongi ka to ko ya ya mono ti temene pacheti ko me ai e fare area ko me ke fai e pure anga e uhinga ko pau ke hiki ni makia fare area hanga he kupu ya tanaki mai mo foi farea go ni pea moe a kehe ai fonua ko mea e tutuni he fare ko mea ia e fai he kau minista so ko mea go ke nanga fatonga i e kupni mataha na mawe mafai nga we pea nau tariui mo fenga we aki pe mo fare area sai anga pa foki mea go ni sol ki mo e wa no fulu ko tu ibe na ne fili e pare mia fili ka minista to ko lai ta fare area ko tu ina ne fili to ka pe ki to hiva ka no pere i malu pe ko tu i ki to hiva ai kakai ki mo e wa no fulu pe na mau he ko ui na kai ke involve ko nga ko executive na i he tu i pa kai ke involve tia e me ala he fonua ko pare mia mo ne kapteti na na fai foi fai te riha ko eni ko liu wani na fai he wa no fulu o mai he tui ene mafai ko ia ke fili pare mia fili kabineti o mai ki fare area na ko winga na ai kupuni mataha ko pau ke tariu mai mo fenga wa aki a executive he ko no inga he na ki mua na ko tui pe na hanga o ai ko me pe tala mai na follow mai a ke pe ki me na follow mai ai na uhinga pe he pe au pe ui a ka minista ni ko fola mai he na uinga pe ko ha mai ne afio ko foi mafai ko na o atu na kai ke o atu ke pare mia na o atu ki fare area ai na to don ke pe re va nga abre ta no na tali fare area ai o ko re ke to fetong ire va fola mai na tali fare area ke mau pit ke sipoti na tali fare area ke mafata va puna ko line of command ia o me ko mafai pa so ke na ma hala faka kau na ko mafai ia ko winga ko na o mai ko putol no am ko putol ta ke lau faka ta pa mo kupu ni mataha e uhinga lere ye wa ga me ko ai ko ke to mai foi line ta foi re ta ko me ko ia ko faka uhinga la kalasion dola ko kuputol no pa na fenga ke wana fa malala ko kuptol no ko ni stu tone ki moana kuptol tahaya ko kuptol tahana kuptol no aya ko fenga ke wana fa mama fai a hono hanga hono structure ko fa systemi o to i mai he kuptol no aya farea ko ni ko hanga fai pure fonwani ko form of government ko hanga fai pure fonwani ko pure anga tu i fa konistu tone te nga ke fa lolo to i he malu o tu i ono pa mono hako sai ko tu i revolo uluakia ko pure fonwani ko anga tu i fa konistu tone mana tu i ki mo he taval fitne mana pure pe tu i ta fa konistu tone pure fa revereva pe tu i na rea ke e tu po uluaki ko anga ko ne pehe ko tu po uluaki
ko ne ha mai ka teo io ko pe ko tu paula ki ko fonga pure fonua ni ko au peia na hoko ko lao ko mena gloto kai ko mena fai ko au ka to pe hano pure fonua ka ko ahoni ko e mama o ahoni o ko mai ko ni stu tone ke fai e ku pure o whakatatau ki ai. Ai ko winga yo tau pure anga tui whakonistu tone ai. Koe ke te whai whaamberevere wā, koe ke te whai koe ke te whai whakawhahu, koe ke te whai umea. Ai ko ke pure konistu tone. Ihe kei malu pe oi tui. Ai ko whenga e ko whai mea ke mahino. Whai mea koe the clarity need to come out. Sai, kupu tolu taha pe hene hoko hake ke tolu nao pe mai. Koe mawhai pure rewa e whonuani o ko wahe ia ki he foi sino lalai e tolu. Koe sino lalai e tolu koe ni o ki he malu e tui whakoni sutone. O kui ki aura ke sino lalai e tolu koe ni pa nau tuu whakataha mai nau tolu e tui mo e koni sutone. Koe uingai mau fuakawa i solo. Te mau fuakawa ke mau fai e mea koe aki he revolo i olunga. Koe hae revolo i olunga. Koe tui mo e konistu tone. So ke mau fuakawa. O ko wahe fuakawa ke ere meni tla lahe tolu. Ula ke fuakawa ke mau talango fuakakato. Ke hene afio. Koe fuakawa ke otua te mau talango fuakakato. Koe uhinga e koe nau hanga race issue. Ke na e paki kau ere meni tu laki mo ere meni tua. He koe whakarea koe he kau pālangi, pa ulava he kau whamau pālangi ia. O vete foi palparema koe he taimi koko uwhe paki ai tui, pia moe konistu tone. So koe whakarea ni koe he ngahi hopo, me he malu oi fuakawa oi kau pālangi. Koe whamauanga koe ni koe whamauanga ne afio. Pia kumau whakaapa kakato ki hene afio. Ka koe ui koe supreme law o e whonua ko e konistu tone. Pe o mau tui ko e lau maaria e tui ke malu e konistu tone. Pe o mau pehe rewa o ku mau ai tutuni ai konistu tone he tutuni ai tui. Mau pehe mau tikrea rewa o fe halakia. Ai o ne ongo o nau whakaapa. Ka nau whai monyo whai toton. O hinga koe ai kutau kawe koe i whakapalangi u whakarea koe truly loyal. Koe loyal. Ai ke au pitoia. Ai koe kai ke sio koe ua rewa mau fuakawa tauhi konistu tone ke hawa. Ka koe tolu rewa mau tukupā ke whaia ke mau whatongia whawharearea ake leleita o mau wiwi mo mau poto mo mau atamai. Ai koe foi elemeni tia koe nau whinga koe hawe nau mau fuakawa ki he ngahi mea koe ni. He koe ngahi mea koe a pau via i he foi vai tolu koe. Ke nau hanga whatoka ngai. Ui mai konistu tone. Ui mai konistu tone. Ki mua mo to hasirini. Me he whare paanga. Rakitari e whare area. Ui ai konistu tone. Ui mai ene afio. Mo purei lelei e tuku hau e whonua, ki he lelei e whonua, whakatatau ki he lao. Haurewa kabinetia tala mai ko mautole mawhai pure. Hame wai ke toerea mai ko nisu tone ba mene afioka mautolo. Ai mahino lewa ka te au e whai mau halaya. Ko uinga e nau whinga toai, hei kai lava ke whepake revoloa mai revoloa ki. Ke tala mai he kabinetia o whepaki. Ai tui ia mo ko nisu nei mo na tolu hala ia. Koe foi vahe mawhai koe i he malu e tui. Sai, koe kupu ni mataia o hune ukai ne o mai e ha mawhai. O hune operationalize mai mawhai o ne pehe mai. Koe executive authority o kuvestetia i he kabineti ka kua pau ke tariu i he kabineti i he whare area mo whengau e aki mo whare area. Foi mo oni o ai koe na uhinga mai ne afio o atu e kumawhai whiri ki he pure anga ki he pepa palo te ai kakai ki whare area. Ai koe foi dynamics ia, foi context o ko pehe o mau halai. Pau
Mahalo pe solo na ko he pule anga ko ngau ho mo minister la mi wa wa we. Piven ko whakaukau o mai pano e whakaukau ko ni ka ai pe ke atu ke mahino o pe pano ko hange ko whamatala ko ke whai ko ni ai o whamahino i ko kuptol noa ma kuptol taha ai mauhala ko ia o ko mawhai pure o ku ihe ne afio mo ko ni stuto ne ka kai ke ihe ngai ku ka ko whakaukau mai pano ko whamatala ko ke whinga ke whai whare area oku ko kau tatau pe ka mahino ange ho whamatala ko ke o mai he ta polokalama ka ke mahino ia i whare area ka ke whinga ke whamatala e mea tatau ka e ke pe o kua whainga area o ke whinga ko ke whai whare area o mahino ia o simpolo e whamatala ke whai polokalama pe kua whainga area e mo whinga ke whai whare area ke a o ki ai ko hinga mea ko ke fu mahino ai u whamatala ko i whare area pe ko ko hai uhinga o kai ke na te tatape ko lahi ka whahere ke whare area pe ko hai uhinga ko ke lava i o whamatara i re e whakau kau i whare area Mea ko kai ke puria ta. Ko anga ko ngoi ko ne ngoi pe ko he whai ta e mahino isiu na whahere reu re. Ka ko ne mahino pe isiu ka ko via ka na tol mai anga na e na whaka tala noa. Ka no moni ko whainga tāpia wharerea whanga tangata pe mono taimi. La he mea ia. E ko no moni lai fotu mai ke wanga o whailo hai. O tanga koe ke ku taria veve. O koe ke uloto au ke to'o e ku toka ngā he veve. O ko lava o to'o ele meniti. O elito mo mea mahu inga. O focus pe awai ka tuanga pe pa ko ke toka nga go no tolo hoksino mo me ko e ko ke ha me ia mo oni he ngahi i personal attack ko ia he ko hanga ko ni solo ko no tu aki ko e na aku pore i tu i pe tu si hono ulu solo ko ene ilo ka pa oku mo oni ka pa oku mo oni ko o si ai e mawhai lao ke ave ki tori pe tau ka koe hame o kunau ki o hake ai ka koe ni pe ka paure wa mo oni kai ke tori ka pakai ke tau au ta ko to a pau au ia ta ko to e ake to sta au ia i olu mai he tu i ba mo fonuani mo lao ai o kuilalo ko ni stode mo ne afio ka i olu nga au ia ka koe hai winga ke o hake ai lo tongo ya ko tu at pe fare are o ko itonga ni pe hange ni ko ala toi ko fai lau ko ni pa ala toi ko me ko lava i pe o o VTV ko isiu ko he mana ko hange ko tonga tam valu la ne hu no ia fra here keu fra move ka ko sia awa ke foi tunga o pe atu ko ia ko veve ko kau kai ke ha o isiu kai ha me ke ta fe au hiai ke pe ke ka ko ne o si ko ni te foki mai ka ko ko kuinga ko tu pe ke ta fa ki hange be ko ki no pere ko be ba au kai ha me ia ke ma fe au hiai kai ha me ia ke pe ke no fo tau fe ia ki ai pe ko me ke ne to i toka nga ka ko tuku no ai pe ka hange ko lau kai moto ka ko ne o si ni te foki ka ko he ko no mo ni ko ke uloto ke mo re o taimi he fanga nganga u ko ni una finga ke no hanga fa faina ta ai to tonu ai kakai ki a u ye mo anga ko fai ka to pe ta mausia ko nganga u he ko no o ke a o kai I'm frustrated he u me ko ni he ko no fa fai ko me ka la ko fe kumi ke ngai fe tu o ki deve sai pa ngai ka kakai ai tu hau ke ulava marinoi ka ulava tipiti motala noa ka ko na me ka ko fonga ko o na fai ko fa kata peitua o te motune si pi me matangi ko malo hinga e na personolo
Tau pese nolo pe au, ko malo inga ia. Ka oa te mou tune si pihe ko kei nofo pe, ko ia hau loto ake hata i wharen. Hala pe te nofo tau whia. O ko maari ia pe ko assess pe ka topic nau tolu. Ka wai au nofo neongoe wha pesonolo mai ho tato ko wa na wa tahao no o kai ne to e tokanga ka una hoko pe ko fa hele leu e to e mama mo mai no me kakai ka ko winga ko fa malo ya ke polo kalam go ni ke ma o taimi ke hanga o fa makalai ai maka tuunga mo meuriti mo verititi o information mo me ko piven ko da foki ke tau mu o foki ngai ke fai ko ngai o ke fa re ek foki fale area ko toka nga ko nga ko tuku hau ka kai pe ko me na to fola ke tu I ke mo civi I ba mo o ke fe unga nga we ke tu wanga be bure anga ke mai be na foto tu ma na nga we ko pau ke mo fatongia ke civi pe mo alunga ko e pa nga tuku tuku hau ko fonua ko tari ko na mai na me ma ke pare mi ai fale area na tala mai ko me a ko to pe fa bure anga o atitai ai dam go na ke fe hu ia ko ai pa na wo kopiti he spot Pacific ke tu kuange ke o mai fare area kana e me apare me ane pe mai ko nga u ko to pe pure anga atita ko ku fe I o ku lava e time ko o mai ai ko o se atita ko e atita nga hi famore me ko to fa pure anga o ku lava ai o asia e nga hi me ko to pe ku na fai pe ku ke lava e tau mu ai ko ke fa malanga ko oktoton ke o mai ki fare area ke o laktara no fare area e ko atita fo ke to ki fai he osie ta fo paanga ka ko lere ko lotonga tau ai ko mo concern ki ai nga u ia ko ke ilo ke ai fare area ia ko atita o ke he no tau moana solo ko atita tau pe ka pau ko mau e te mape ke fare ma te o te patseti ka fai langa pa te atita pe nai fai pau ki ai na tula ke he au hange pe ko tu ko vai tolu ko ma fai pure fonua ko fatongia fa mawanga ko ke kauia no operationalize governance ko fatongia fa mawanga ke na to fatonton na to hatoton ta hono abuse me ko mafai ai ko fatongia fa mawanga ke ne ai ko atika o takau be ni fatongia me fa mawanga ka ko poini ko hanga o hake ko foi folau ko ai executive mo sirini ku pau ke tok whaka mawhai ia me he whare area te whatongia ia atika e kai ke pehea ko ngā kuia e whamauanga pe ai no ai a pe pure anga kai te aha whare area pehe pe me atika kai ke uinga ia o mai atika ko konga ia whamau popo mai ngā ue ke ai no ai a tai o mai ki whare area ko poinia ku hanga o hake hala e whakaukau ia pehe o ma we na to ka ko ma ke na fai nga fa huinga ko ya solo ko pehe ko he minister lao ko ma fai pure ai ko foi idea ko ya ko ma fai pure o hui he kabineti o ma hala ina to ko ma fai nga ue o te solo ko foi idea ko executive o kuiai foi idea ko execute how ya me foi idea ko execute ko ho alo o implementing palani ko osiai hono patseti o kuikai ko ma fai pure ya ke o ke fai teria ko poinia ko na pa kia o solo te tawa o te pe u ka o mali ngai ai fare area pa mo ti peiti he nea he ko o hake foka u isi u ni pa na tutu ne sea na o mai moni te mo utari ki ai ko ne tu ko o ku nga unu foki te mari ang mo te pe ta ni mi mo tala no he ko nga me anga maheni o ku fai pe wai me nga me ko mo alato mo lao mo nga hi fa matala ko ni mo fai ko nga ni ta ko lot ke fa mala ala mai ke kai he konga ko ni nga hi e fe va aki ko nga hi mafai e nga hi mafai ko ni tolu ko ni tano ke kuptol ta kabineti pale area fa mauanga ko tu fo ke fa mauanga
ku whakaukau ipe ko whē mea o ku maulawa o whenga ke tariu iai whakamau anga ki hakupu i he ngahi mawhai pure. Ka koe ki aha mea pehe ia. Ka tu koe whare area mo tawa taina pe mo tolu he mea ku mo whahe whare area. O ku mahino pe ma wahe mawhai. Ka tu koe kabineti. O ku hange, o ku mahino pe whamatala ko ke whai. Ka ku hange mawhai pure ko ia o ku pau ke nau mai na tolo report ki he mawhai e taha. Hawe mawhai pure ko kabineti o report ki he mawhai pure e taha. O ku hanga rewa mo ulaloa ai kabineti ki whare area. O ku kei mawahe mawhai i he ongo kupu ko ia. I he taimi pehe ai pe o kai ke separate pawa i he kunga ko ia. Koe hai e lau maari e separate pawa. Ke ua lau maari ke no ia. Ke o te nau. Koe mauhala moia solo. Whatoanga i mea koe ni. Ai koe pehe koe ke toi tariu ye ki he, koe ke toi tariu ye ki he. Malu ka atoa ni he konistu utone. Koe fuakawa u whai he kabineti ki he tui mo konistu utone. Whai whare area ki he tui mo konistu utone. Kau whakamau lahi ke tui mo konistu utone. Ai ke hanga whatoanga o hui kai ke tu in isolation. Ke pehe ke separation of power. Then they are exist in isolations. Koe mechanism go o mai ke ne whai hoi whatongia koe ni solo. Foi elementi nia o kai ke whatala no ai. I check and balance. Koe uhinga katoa e umea koe ni malu koe unga mau fuakawai ki he foi revolo ulu aki. Te mau whailere ia. Te mau kauhia. Te mau talangofua ki ai. Kono uhinga he koe u sino koe ni koe ne motu pe ai revolo ulu aki kai aonga sino koe ni. Sai. Kono operationalize koe ui ko whare area o whakamana vai whakakonistu tone. Ke nauhanga o wahe tuku hau e whonua. Koe executive solo o kai ke uhinga ke nau tala mai ku nau fie mawahe. Ke nau fie separate e nau pawa. Pea nau separate. Koe executive ke nau execute ai patseti moe palani o kutari me whare area. He ka pau e to o ia. Te nau mau fewe nau sirini. He ko whare area te nau oange nau sirini. Pea koe uinga nau ngau ea ke sirini koe mea tutuni ai pau ke mufahuma i ripoti ki whare area. Koe uinga e kuhanga o mai e lao e panke o whakamala alat koe lao e panke kono whiri kau puate ku whiria e minister i he loto kia e kabineti. Whiri CEO, whiri minister i he loto kia e kabineti. Aia i he NPH o tutuni i rewa he lao i he o se tau whapanga i loto he mahina e tolu ko pau ke whakahuia ki whare area report ko ia. Koe accountability, e ke now exist now tolu in isolation. Kono winga no mai ke check e whare area pena nau whai pau ki ai. Koe mga himea ngau e no malumalu a whare, o malumalu i whare area. Ai atita, ai ombudsmani ke nau whai hono check e umea ko ia. It's koe exist e umea ko for check and balance. Hei kai te ke whekau pe ke nau alu tau pehe. Solo, tau pehe. Pau ki ngō e kawai rei mātua. Pa ke ui e kau tau ngā ue ke nau o huo. Ta koe mō warea reo koe nau wahe. Nau alu. Nau whoki mai. Ke no pe koi kolo. Ke tohia te nau wahe alu. Kai ke alu ko sio pe nai whai huo. Koe check and balance ia. Ko pau ke wraki alu whaka pau i nau huo. Pa ke toki ave nau wahe. Koe ware peka pate bo hoe kumala e foi mo weekend pa na o mai o skoe fara te ta mai solo ko gos pa ke o ke ko de ba hete ki algo si o pe na hoe mal. Nei. O imagino apito ai formatala ko ku ke fai ke ta fa ki ko ya he ko ka fa na fa kwa ta fa kau ta be ka pa to para mia ko ni ki tu ya hua to para mia fo o uia. O hangere vai o hange o ku whainga tā ia ngā ue pure anga ko nau te whainga ki tariu ki whare area. Ka koe na ke whamatara ere mai a kua pau ke whai accountability ko ke nau whoki mai ki whare area report he ko ia atu mea i nau patseti ko ke whai ake hono whare ere whanua ai a ku o ku uhinga le rei apito ai whamatara ko ke o mai.
Piveni ko konga nai o fehu i mai to tahen ki whanga wha matala ko hatu unga ku iai paanga nai ave ke pange aia nai fia mau he sea ha whaka mooni aia whoka tahai anga he mea o ku hoko i he taimi ko mo whetara no aki ai hange ko taimi ko na motivate ai i he pange pure i paanga ko na vahe ko kana tolu na mo tala no foku na ke lawa te ngahi lao pe mo uhinga he net profit ke he kai ke ngofua e mea ko ave ke kia paanga ka ke taimi ko ku patonga taimi ko fai to e fanongo me tu o ki fare area ke taimi ko ala to e lao i ko o tonu ka kai ke te atari ko me areva o tamai me pure anga o tala no ta tolu te report o te kai ke whakahu mai ki whare area ke tau ke hoko ko hamea ke tau tala noa ki ai. E taim ko ke whotu a tai whakau kau. Kako eke koe whehu i koe ni, koe paanga na ke tala noa i whare area, na nau eke ko whewhaka mooni. Kana behe he sea he ne mea, ko tukua ki ma mawha eni, ka pake ke mauha wha mooni. Ko hae tu unga o kui ai isiu koe. Koe e solo. Koe mea koe nau whakafoki ai ki he sea, ngawe ki hono mawhai, he koe ongo panke koe ni he malu, koe minista apaanga, ta mai kapiti. Nau tariu mai ki wharea. Ngawe ki hono mawhai, ke ne hanga o mai e whakamooni mea ko hanga o hake, he ikai ko haware au ke tepi mai pe ki wharea rea, o whai tukua ki ma mawha ko ia. Ai aha makatu unga. Hae hui au ai ke alu au kai te haku mawhai. O mai e whakamooni me he institution o hui he malu pe hai pure anga ka moi whare area. Koe poinia ko hanga o hake. O te nau o mai ngahi excuse ke nau hanga loka ai e ngahi mea mooni o hoko he whonua. Kana wo o whekumi angi. Te sut, koe kulau e solo koe mau whatongi a. Te utatu, te hanga te whamarare mea koe ni. Mo ilo ka pau nei kai ke o mai panga tu hau ki he malu e pure whare area, ka ia ka hei whea alu whare area. Ka pai ave e panga tu hau o tuku ha motu mara o skato ka mea o kai ko poini our functions, ko mau functions o si tofolo mai ne afio, ko mau fatongi ai ke sivi ke whakapapau i o kungawe aki ai tuku hau i he lelei ai whonua mai kakai whakatatau ke lao ko poini a koko ea sai hawa kai la sea mo e whakatahangan o kui ai e wheitu o kurotonga laiki ai tau tuku hau pea kai ke nau tu mua ko mau whatongi a o ke wheitu ka o mai whamoni tamai a ka pai kai ka whamoni o te hau jeno o mai mea koia solo ne ongo ai whainga taa mea koe ni kai ke lava hataha he lalo kolo peni o implicate hataha ko kuhinga ilo le rei nau ilo le rei pe te umau fefe information koe ni te umau fefe ko hakakai o nau mate ki e whonua o nau sio panomo e wharearea nau ilo e palparemba pa te wate mea koe ni sol na saving place ita toko taha kotoa ita katuila kepa ita ke se aho no turi ko ka ke ilo sio ke vai ko pa ko mea ko fa pe tuange tau teka hala ke te lave iloa e hoko no turi au ke toi whakahoko mai ai mo ngahi whakamatala ia o kutoi loloto ange ai mau o hoko ai ko puhinga solo tau whakau pe da toria ko mo wini ke te wala maa pe puiputi pe XP pe tau maa hanga hirere awe na ko ke nei kai fi maria uia ko no turi au he kai ke hano makatunga lere kana aku tari pe au kana ke te lave ilo ai hoko no turi au ke tu mai ai kakai na ofa he fonua o whakahoko mai ka ngai whamatara. Kai koe nau whehui ane afi ke o mai he monite.
o toi lolo toange ngai palapare masolo ka kufenga hanga o navigate mea ko ni se no lo falao pe ko no to alele inde o kulahi mea ya fulahi mea ya o kufenga pe ke o navigate pe mea ko hinga le ka ka ko no moni hei kai ke tano hata mea ko hei kai ke tano hata ka uhinga e ku tala siria ki ai he ko nga ke tokanga kai henai o soko me pehenia sol na o sona e fatau mai he pureanga ai fu waka kon ko asika o hana tala no ai foi me ko ni he ko peisi sia e ku vili tai unwa fatau mai fu waka ko asika fa fe ya te tuio ya honi ke ne hanga o ufi peko Pirinis kalau ni poko me hufi e fu waka pa whakahingoa pa whakahingoa me wharelahi ko Princess Asika vari i o mata rere sai falala te kakai ko ngana hufi he tui falala te kakai ko waka na whakatau he pureanga o na wore wa folau tauatai na he waka wore ntereri hamena iku ki ai so ko na e fai he kau fa mau fa tu ya ko ya ene o pe mate mate tai winga kana tu ko ki ka to ape ke kau fai tu ni pa ko fa re an go he fa mau ko loto ke mo vili taki foi re ko vili taki au ke foi se tes na pe ke mo fa ka vili foi re ko vili o pe na ilo ka pala ki foi re ko mi fe ai vili taki mo vili ka ko poi ni solo ta paure o ku ai hamea o ku ai no a ia pa mau fo hake pe maturi fare area i puti mafu mau ngutu he tairea ko nga mo pas ke na me o fai o fa ka o mal ko ta ponge pe mo ya longa ko ya hanau ko ka ya ko ya hanau loto ya nau to hoko pe me o na wa ta kai ko ya na ulo tena to ko ya na to reaction to ai ko si ko ke fu ka fare area ke hoko na fu me ko ni I ho na mata pa na ai pe ya na reaction na to ki ai pe te na ho ha ki ko me to ko vi aki ko sai ka ta ma ko ke ho ha ki ai ka ko ta ma ko na fe ke ti fe ni anga ko mo no bere me wa ba ke ti fe ne ka kai ha o ga o te verui e nau pe una o ke tau ki e fare pe una hoko ko whakama ke ne afio hoko ke ne whakama ke fare area ke hao ko mamahi pe he ko usia ko mea ko ni ko kulawen je solo ko kulawen ta whakafoki ange ke mea ko ni talo e kuhu te ke usia Harry Potter me he reserve bank pe ko TTP ko toksio pen he tauni kai hau ko ya to mui hau ko wa fe wo wa lolo tonga ko ya mata a helao aya ko poini a ko fatongia o hai ko fo I hoteringa ha no tala he kau ho e ki ba me kau fa mo tu ai tala o tau ni fi mai fare area ka ke toki hau pe ko ia toki hau pe ko ke hau lao e lao Ko inga ko fe ko me ma inga ki fonua ni ke na hanga pure I na no toria ke monitor e ku re o ha e ku re o ha tu ke kai la tu wi ai ka kai ha so ke me ko ni so ke foi moni ko ni I lo foi turi ko ku foi ma time pe ko ya ke pong e foki ko ma information e o to lolotangia ke me ko ni ke me ko ni so ko information na mai ka he po ko ya na tai fe maria ka e fonua ko no turi ko ya wa o tapo ni 1 miliona ai whakamore ai panke whakalakalaka ki e nau loe ape ta pa ke whakauta re wange ai
ki he fukai haa ku fai he fuloto panke ai pure anga. Koe vahe koe nai fai he panke, vahe po nasi koe he tupu. Na nau talamai koe, talamai he ko wana koe $500,000 na nau hanga vahe i koe po nasi ai kau ngawe. Hau rewa tama he kau ngawe tamai mau taki ni mafe, mau vahe tatau katoa pe. Ai ko fua tu toko te au e kau ngawe. Nau taki ni mafe $500,000. I loe o mai koe reporti koe mo nau organizational sati, ka iau e toko whanoa. Aia ko kuinga ko tau kai ke tau pay attention ke tite la ke na mai po loi mai ho tau mata kana wali pata mai ake lotu mai tu fa holo mai mea ke ne hanga pe misi faka o fa ia la me ake tai nau te foke o si o he foi ka tonga ko ya e kusia ke ka o maolunga ka taki lotu ai na wa inga mai ka mea na mata ka na pas pe Kau masih toton ke o feu ko aya ko o sia o ke poini matu solo na farea ke me koi e kuloto ke oe ngau ke he tui no mafai ko ni sutone ka tuange mahanga vete u palparema koi ngau ke foi system lolo tonga i logo ne ako ke a ni solo o si tui pe au loto le rei ka ngau ke tui no mafai fa ni sutone ke ne tiso fare area ko ha fonga ia ke whakangata e pure koe ni kai te reconstruct wharere ke whare area i he mama koe ke pure i le refonua o tui koe whai mga whaan ke whai etu ta e toi vei ua te wat whamon ko ni solo na mautara noa ni afi ka nau kau he o mare he hua ni afi ka koe konga pe ni solo o e tau teka he fuwe teka na i kai ke wa manaki ki tunga koe na e palotia ne afi foi lao koe ni o kutuku aki o mau ai ko puhiwe hiwa sol ka pau ke mau ko puhiwe hiwa ki utala noa whaos ki ai o me o seta taimi ko puhiwe hiwa koe koni sutone moeanga koe whakau ki he ngau e whahe pufare moe tataki o whahe pure anga ai upe mai ne afi o koe ki whiunga na ko vare au ia he o mai foi clarity ki ongo ere meniti o kapau e tau eke pe o mau e kuhiwe iwa ko ongo ele meniti e ua o lao ke mau hio ki ai pana amana ki au ia e whakapoto e vouti mesi kei hange pe ai whare area mo hikini ma a whangamon manu he lau koe a Aristotolo he lau koe a Aristotolo ka pau koe ke ngau ea ki he tangata ai rational thinking makatunga whakauhinga lelei nau ke reduce pena tolo hoko koe mon manu koe lau ea Aristotolo ka koe foi moni whakanatula e o tō pe ai uhinga lelei you are no difference me mon manu ai a ko kuhinga o se a wani ke se na amna ka o hake ko ke fare area e hikinima ai se a komi kakatoia e foi mahino na hanga o he foi malanga frausi si ka ki se ko ke he na haro fakatape ai fahinga o kulau e Aristotolo ko mon manu ta ngawe ke atamai ko ta ngawe ke atamai pe ko pe ke ha atamai ka koe po ini ko hanga ko o hake ko whakailonga e he kai ke toi lava e whare area lili o pure kovi ko huinga e ko pe ai ko taimi ke ne afio ke ne ngawe ko no mawhai whakonistu tone neongo nei kai ke utui kai ke mo ka ko utui au he foi mga whako ini ke whakangata e pure kovi o sio mauivi mo mau poto mau tolia ke whakamonu manu pe ai anga ia whakahinga o anga i palot he mea koe lau kou so koe kupu hiwe iwa solo he whai po ke whakikihi au kai ke whepaki whakikihi au whepaki kai te kei ke to o mai ere meniti o kuhinga e whepaki ai koe na aku lau tai ongo fo ere meniti e kupu hiwe iwa
Pea o mai e foi kup ta whaapi o lao ko fotu mai. O mai e ilonga e na whepaki. Ilonga koe na whepaki. Ri lolotonga e ne a mata a o foi whepaki ko ia. He koe isi uia o lao pe oku whepaki mo e konistu tone. Ngatai. Koe mea koe na wanga o hake a e na whepaki. He koe mea koe lao ke iai ha preach. Ka hanga taha mau. Pau ke iai ke te hanga identify foi elemeniti oku mau. Ai ba na identify hongo foi elemeniti e wa koe elito ia foi lao koe kupuhi vewa. Kono elito ia. Koe. Aia koe foi lao koe ke tala noa ke ai kupuhi vehiwa. O kune oange totonu ki he kakai ke nau whiri ki hapo sūlam pe ikai. Koia, ne? Aia koe foi lao koe koko o kuna moutari e moutolu. O kune to'o ia, o whepaki e kune to'o ia totonu koia. To'o ia koe totonu koia. To'o ia koe totonu koia. Pea moi foi, ai koe foi totonu o kuua. Ai koe foi elemeniti o kuua e kupuhi veiwa. Ai koe foi konga koe lolotonga ka whai ha whakakikihi he hopo he whamaulahi. Pea whiri ha taha. E ngofua ke whiri ke sula. Ai koe foi totonu ulo aki e ne whiri ke whamausula. Ki mua whai hopo. Totonu ua lolotonga whai hopo pea whiri koe ke whamausula. Ai koe ongo foi totonu ia o mai he konisu tone pea tohi i ai. Aia ki au ina totonu ke mau siki tipa ki he lau maari na toi tohi i ai pe hikai toi riliu ai foi konga foi totonu ko ia wangi ke kakai o tai ngata foi konga ko ina totonu ke mau mahu inga i ai hena ikai ke ai noa e umea ko ni ka ko totonu ia wangi ki he kakai ko foi mo malo e opo solo kai ke uhinga ia he o kai ke makatunga e te firisula mo te firita e sula he kuia ipe hopo sula o moua wai hopo sula o hao ko totonu ia ko uhinga hao ia e opo ko kai ke lava he kautala ki o identify elemeniti pe o mai whaka moodi ko e mea e da e preach ia e foi elemeniti ko foi mea na nau fai ko mata vai e kautala ki ke na hanga build te KC o kui kai ko ha SQCA ke to'o ai totonu o fotu e konisto ne mai ka kai fonua he ko en solo o kui kai ko foi tukua ki ko toa pepe ko foi tala ko toa pepe mon ko pau ke pluia he awe whaka mau anga pe o ko os fonu a toritoria he kakai tonu hia u whakahalaya ia he whaka mau anga pe o fonu pe mo fonua ni he kakai halaia kai whakatonu hia ia he whaka mau anga ko uhinga e oanga ngai totonu koe ke whekume taha ko toa pe. Ta tau ai pe whahinga tua ki o whaika koe. Ki hoa totonu he whamawanga. Tau a taina. Koe ai koe ke whakamalohi i kita. Koe ui pe koe o siafe matau i kai paketoi whiri koe ki afe hema pe tamai kai. Koe o siafe matau koe. Ai unau pe o whenga ke kona holo kita. Ke unga ke te whehalaki. Koe te whehalaki pe te toki iro hake ukhala te whayafe koe. Tamai kai ko si ai koe mea koe si o kai ko lau maari e leia. A koensol, ke tata ai te le kawe ne umena e ko hoko ko no turi au. Tara mai he to taha ka. Piveni. Watch it for hopo ko ni a trucks na mau he reserving. He kai hopo. Ko ne tala mai hanga ton pe kau. Ko trucks ko na mau i he reserving he kai hopo. Loto ono ngai magatunga pamusi ore va ya ngano falere fonwan katau lui pe he go so i va wia os folau e tamai go ya ko fangi ka u me ai no ku tau hina toli fa mawanga mai na fitu pa mai o mai na fitu taimi e tori ko fangi trucksi ikia ko tamai ne mawai kilo tahanima ai go tau te mate tau te miliona os folau ya o que faga o kau fonu ko mo faga o kau tau folau ki
Aia kone tu ko ni e piveni i tu ko ni ala ko ni na hiki ni matari fare area. E ko pa fo ke alu la hono halanga ke a ke ni afio ke fa mo ni hua fo ke ni afio. O ka pau le e fa mo ni hua fo ki ai o ka pau. E ha ore fo la ga nga o aki neongo ne tu fe paki. Aia le ba to la le ba nga o fa he ka lo ya ka pau ko kita o ku te hopo o ka te kum te lo ya te la le na nga o e hono whenga i ke tau i mo whenga i ke whakawhe paki e whi lao ko ia a ke whi kupu hibe hiwa to o ai to nume me e aia alu e to e whihi ang o ka pau e wha mone ne a whio ki ai Kono mone na ia kai ke utu ia wha mone ne a whio o koe ko winga e ko ngā ko pehe o ko kai momo ko ke pehe ko kai wata mai le bene a whio ana pia ko ki au he taimi tatau pe o malu i he kupalu e ko ni sutone ai foi toton ko ni he ko fare ko ni sutone kai ai halao e fe paki ba mo ko ni sutone e nala ni voi le vai lao e kamte lao aya kapau kapau kita ngau e ho argument e fa mone tui toton ke puaki mai me fa mawanga ton ke lie ki tu fa mawanga ake kupalu ko ni sutone Kaka paureva e whakamone tui pa kai ke puaki mai he whakamawanga pa moni lewa urau oia ue whakaposi mo ulere he koe ke semba kai ke tau tuanga pe kai ke ulo tau ke wanga o pehe ke whakairifia i hataha pua Loto pia ke tau lua pe foi mama ko ni. Hangai ko ta fa la ve solo. O se tai me taka i mama he hala tu akolo. Ko ke te ko via taka te talu pe tau he fu hala loto kolo. La tau pe ko hala tau ke mate pe mo. Ai pe ke takilu fu la tau lu lolo. Ko la ko ni na mai me fa ma nga he fa no ko fa le ai kai ke lau mali pehe ai whakamawanga ko o mai poini mai pe e whakamawanga ai mata vai e kai ke toi hanga he kau polisi o pesiwe ai hopo kakapau knock out e hopo he sula o knock out ia makatunga he whakamooni tau pe ko ki hopo very reason Hopo sula o lau kovi ko rio ka mo kele a fretsevele. Ko tutune fa maunda peheni. Kai ke lava he talatala ki o substantiate o build in a KC o mai ha moni pau beyond reasonable doubt. Kene build a KC kai ko winga ko kausula. Kai ke pe mai au kai ke lava he kausula pe ku kovi kausula ko tala mai ko tala ki ai ko nau he taka ora na toria ko ko me pango ya ko nau to ngau ya ke excuse ai ke te tate foi me agoniso ko foi me ko hanga fatonga ko foi ulunganga pe ni na fai he IPM mambo ko ka ki motua ono lohia ki ya ke howe fakairi fia ya ke kakai e kono moni ko manatu ya ki fa no ka tu ko tua he ko tua ka fa no te tai ti pe te fa le we tu pe ai TPM ko minister la ne foi fa na fa la we longo ka to ai ka ye te mo i foi pa nga fa ka ya ko ha kai ke o ki hoko e na fa ka la fa ka la jon to la i ange ko ma o mai ko ke la ko public enterprise mo business ko apure anga kai ke toi ha fra uinga ka ko ko business ko ai lulu tai ahai tama ko business ta tolu ai ta tolu no fa no ko viveni na ngau ya ke foi le fra mata pure e foi todo ko na ke fa ngau ki na ke pe ku kai ko pa anga ni ko grandfather Oia, ko mea makokona ke talamai, ke uau ea ke foi rea ko ia, ke tupe foi moonia ko ia.
Quay con ba ngai no grandpa. Ka pa o ko te pe pe ke sia. Ba ka pa to ngai grandpa. Koe wai ke ilo ke nau hanga whakatoka ngai. O kui kai ke aha mau ai rea nā whai. Koe poi mea moni, o kai koe whano whau he grandpa, o kou no whau he koloa mo panga ke whai teri ha. He koe te grandpa pe koe ke tā iai kita. Koe me konga ine na eke whaka osia ke koe mea koe ngā koe lai koe huwha e reo koe tā. O kou loto ke polo watu. Ai rea pe ia nai whai he whareni. Koe whata mai te ngai koa. O whai tūtūni o whakatau waka puna. Ai koe rea e nai whai he whareni. O si taimi ke kila ho mo ulu. Nai o spai me moia he tipi e mai whare. Ai nai eke wanga polo mai ange e nau urea koe nai whai whare. Ke nau whanongo ai. Ai nai ke whakaosia ke mea koe au ke mea. Sea, tupe moa ke polo wa te whirea koe. Nga hirea pena o mai he whareni o whanongo mo tari me mo tolo kai ka hala unga ia. Ke toe ha whirea ako hono la unga. Kai pa te upea te wa. Koe rea pena nai whai he pare mia malolo. O mo whata mai te ngai koa. O whai tūtūni e tū hau mo o piti ke si potita mai ki whare ni. O staim ke kila mo ulu. Koe rea nai whai. Sio haupe urea koe ke ngau e tahaya. Kau ki ka kofia no pe uia pe kofe taime urea kovia e kui. Koe mau tala noa koe kufanga kui, koe kuaha koe kui, koe apia na felicita he kukui. Pe toki rea ke au e pa rea kovi rea. Pea mea ke uki whakapoto pea ke ko whare i ai pe koe koloa o grandpa. Kau toki ake ake pe koe hano whatonga. Piven koe ngā ko ose ta taimi me hoa taha mo e ko ngai. O koe e whoko kwa o mai ke repi ke tukuat. Ka koe ke i whakamama mai e software he koe ngā he kukoen kua uki he paremia no te o hake pei whare area. Ka koe pehe mahalo ka ta toki lere he mea koe he mea hoko. E koe ngā he konu ku o se te te ke lao peo ki i wha osi mai aki. Pe koe hape hawhai ngā mea uke loto ke e wha maa popo mai ka ta tarana o ni. Ka ta toki hoko atu he wika. Na wha hapa yo o whaka te i tō māma pe he whaangau e aki koe he no pere koa. Awa wau mo tonga ta whalu. Neke ke wamana ke au kuata mai ko pe pare mia. Solo kata toki hoko tawa foi programa ke he kono moni ke utala no ki he mahu inga. Koe ngau e koe nai whai koe ia. Mana tui nau whaata no ke hako hono move ai focasi me kau whai ako ke curriculum. Mana tui koe foi well trained ia. Focus pe he whai ako ke nau wako e whanau ako. Koe foi approach koe nai whai. To mai intellect koe ui koe masiva e pasiki. Koe foi mea koe ui koe masiva koe e pasiki. Ta kai ke nau lava wahe kau whai ako le rei patau iku pe o whai ako aki pe taha pe uk mau. Kai ke kuarifai ia ka koe ia pe uk mau pa ai pe ke whai ako. Koe ui koe foi mata vai koe ia kai ke lava ia he ekonomika. Oi pasiki o solova. Ma to koe umea e tau atopu mei ngai fonua asereria nusila Britania mea. O kulahi o nau masifa ekonomika na tolu ke nau retain e nau kau whai ako lelei. Pea nofo pe nau fokasi he whai ako. Kau kai ke pehe ai context ia koe pasifiki. Tofu ia pasifiki ia. Pena fotu rewa foi whakaukau ia he whakako no agilisi ia e sias pohiwa. Na koha foi approach eni ke ne hanga no polite ai discrepancy koe he mau e kau whai ako. Ke o mai e intellect o fotu ia i he curriculum. Aki hono unpack learning outcome. Ai ko learning outcome i he slapa e ako hange ia ko elemeniti. Ai ngo ko tano ai ke lao, elemeniti lao. Ai ko no veteki ai ngahi elemeniti ke momo iki. Ke lava he whai ako o whawhanga ke whanau ako. He kono atu o compounded.
to ko makatunga pe ia le volo e fai ako pe ko ha mete ne lava o kufio fafanga ki fana wa ka ke foi tala no ia e to ki lo ia e sol kata to ko lava ki foi programa ke ko me bena e sai au ono o hake ko no moni na wilo pe ia ko mahaya ko e ai kato mahaya kato ba sio o kulau mai he software o kulau mai he satellite ai ongo mea o mahu inga taha ke whanua. Ka koe ngā whuka tolo no ai a pē. Atu ka pē a koe tai whai ho mea ka ko hou putaka i o. Ka neke ki wamana ke o na ata mai tatau me mo tula. Na ke tala mai foki, na ke tala foki whare area ki na ke tala ki Parliamentary. Koe tangata ko le rei koe. Ka ngā ke ho whakahoa he tai nimi he taim tala noa e Parliamentary ke software. Tau sai beta tok tā noa hui ka hau e. Solo. Koe ako foki he whamatala e kau filose whao pehen. Educating the mind without educating the heart is no education at all. Ai ki au ia. Neongo ho ako le rei. Kau kai ke langa ho fatu he ofa he kakai. Tatau pe ho ako le rei mo tai ako. Ai tatau pe tui la ke pepa mo pare. Pata mai que te corri. O va solo. O va do piveni. O va cavalo o necessita in fu paiki che ho qualche show o utu. Oa. Oia. Oia. Malo abido piveni. O va que ngau pai tonga naka ta toki si o he wiki ka hau. Okay, o va. Ia. Fa malo te kainga o mo lava mai. Lava ke fa hoka ta PAULA koini. FATUFONUA fo e ahon. Ko ilo pe ku labe ai pe mau ekno pere hono he PAULA ne ka PAULA ka ko nga issue fugen mi fale area ku kol fa memoria tika tik modol ki he ka ho eki pe ki he Parliamentary pe mo ki modol ko da pe ku fa labe e mo hingoa I he tau PAULA ko ahoni apa ku sia ko nga ko talano nga issue ko ni mo inga ki kakai pe mo e whafonga ko ia tangata fitu ka tau toki hoko atu e PAULA hui ka hau ka ke mo mawahe au ni ko loto pe ke o atu whamalo alahi apito ki he tau kau sponsor mo hanga totongi PAULA ko ni ke hoko atu tatau te fito ki he South Pacific Loans no valungeau valu hiva valu ke pau ku ke fia ma uha ono pa ka whahinga tokon whapaanga I Okalani New Zealand fika ua ko ia Kevin Drive ko ia ka taha stalik tupo South Pacific Loans he lava ke tala no kana tolu o kuna os mateu ko ta wen ma go sta tolu en e nau totongi pa nau sponsor ko ia vipon media ke lava o atu ai ta ngai PAULA ko to pe ke o atu ki te ko ki apina no valungeau valu hiva valu ki he South Pacific Loans. Thank you so much, South Pacific Loans. Koe ke ngā tai ko tau whare kosi ko ia whare vala ko ia o e Page Facing Store I loto nuk alofa o ku kei hoko at pēna o whaifatongi a maau ia ko whika hiva o e Whatawhehi Road I nuk alofa hanga ke tau mo e pēau building o ku lahi au pito pēa whafo ofa ngahi vala ko tō pē o ku tuku atu I he tau whare vala ko ia ko e Page Facing Store I loto nuk alofa hanga ki he tau mo e pēau building ko e whai e totongi uhila pēa gai office a tensene a lema hafua te ke lawa whitu utaki ki ai I ha ofia mau a whahinga wala pe I he South Pacific Loans ko e whare kos ulu ko ia Francis Tickets ai o tu I he tahewa pi Moenui Avenue I Orewa te ke lawa whitu utaki ki ai ka uke ofia te whitu ko ia o ku ia I taholo Antoni whitu taki ki ai ke lawa ke puka appointmenti kosi ho ulu ko tui ko e lelei taha I he kosi ulu he wahenga ko ia I Orewa ko e Francis Tickets ko tau waa ko ia o e Francis Tickets I loto nuk alofa I he whika hiwa I Whatawhehi Road ta whaaki pe Page Facing o si lere pe mo e whare ko ia te ke lawa whitu taki ki ai puka ha appointmenti huke nau Page Facebooka o kui ai a link ki ai te ke lawa puka aki hao appointmenti ke o te ki te alatu kiu I he tatari ka ke hua tu pe koe ki loto o kosi ho ulu. Ai a kuna osi ai ma teu pe mo e
ai ka ngā wei loto ai, pe aku maa wai ma whahinga products pe, maa wai klipa ma ngahi mea kehe pe, he kai te lawa maa o hawhetu I tongana, o si kakato kotoa pe ia, I he Francis Tikati I Tonga, Pika Hiva o e Whatawhihi Road. Ko tau halanga ko ia ko LC16, ai o ku keitu mo lau, e nau ngā we, te ke lawa whetu utake te ki nau tolu, o ku nau laiseni laka ke tau tahani mai nau laiseni, te ke lawa whetu utake te ki nau tolu, ke nau tokoni atu ke te koe, iha whahinga langa pe, te ke lawa o talanoa ka vise mafi e noa ua taha, noa ua wha, ua noa ono, nima taha, te nau lawa o langa, hao whare fo o, te ko whahinga, mea pe o ke whia mao whika akmo langa, ko osi mateu teu, ai kau taha ko ia LC16, vise mafi, ke nau tokoni ke te koe I Nusilani. Iha whahinga wheitu upe, I Nusilani, ko osi mateu teu kau taha ko ni, ke nau hanga o tokoni I koe, I whakakato ho whia mao. Ko tau kau taha waka ko ia ko siu I moana Freight Services, I he te au hiwa walu o e Tennessee Avenue I Mangere. Te ke lawa whitu utaki e whreti. Noa ua taha, noa o nono, hiwa tolu o nono, gua e nau fu container mea kai, manioke, ko e talo, kano lere. Ko taimu ke haka e manioke mo e talo, ko ki te hela ia ko e kumikiki lolo ipe, pa ke to mau kai. Ke, he atu e mea ko kano lere. Ka te ke whitu utaki e whreti, he noa ua taha, noa o nono, hiwa tolu o nono, e lava a freti o tokoni atu kia te koe I loto Mangere, Tennessee Avenue, whika te au hiwa walu. Koe tau kautaha ko ia, Royalty Livestream, Royalty Inc., tahiwa he malwha, be me akape Royalty Headstone, Filontesi, I loto Brisbane, gune lava inga he service, lala he tolu koe ni, ka koe whema o live stream, noa wha ua noa hiva, fitu wha nima wha taha. Ka koe whema o tā whalani, whahinga klas whalani pe, whalani close to tuku, whalani ki o kau hiva konferenisi kote, kau hiva konferenisi mohe kes me a fua, noa wha ua noa hiva, fitu wha nima wha taha. Ka koe whema o maka wha manatu, aka pe royalty headstone, noa wha ua noa hiva, fitu wha nima wha taha, kia tesi, tene lava, o tokoni I koe I loto Brisbane. Koe tau kau taha koe koe kunani kawa I loto Brisbane ai pe, whitu taki ki he purelahi leipasi, tene lama tokoni I koe iha o whahinga whia maukawa pe I loto Australia. Pea koe nau whare koe koe kunani center, ko o si whakanau nau koe whare lahi taha e ni tonga, o kune hanga display atu koe ia ngahi mohenga, ngahi mehe sing kolo, one kolo sing kolo tā polo au kuini, I king, ma super king. Teke mau ko toa pe ia, iai pe wai mena wai whakamolu sa gen heni, whakamolu fo o, teke lava o fitu taki, fika koe na fitu ni maua, tolua nima, fitu ono noa, ono fitu noa, kiai ai pure I he wharekoloa, I he kunani center, te nau lava o tokoni atu kia te koe. Ko tui koe ngata pe ia ngai tuaki, ko lava o manatu I ahoni, ko tau tuu fuko ni, kau ke whia mao ha live stream, pe whaita I ha maari, pe hiki video, ko tui ko pau ke whitu utaki mai ke sia pe whaha ata kia I me lahe pita u pukingi atu laine ko ni ki TT7, ka ke whitu utaki mai pe, I whika kona noa wataha, wanoa nima noa ano noa whitu, ke mau sio, pe o ku ata whainga maari ke mau tokoni atu kia te koe, pe me he biponi mitia. Malo pito ho mo mea mai, ka mo mea tau toki whelongoa ki pe, I he whainga maari ko ia ka hoko mai, ako pau I wiki hau, taimi tatau pe, o wiki hau. Malo pito.
ke u hanga mo ki o atu mo ki fai fasi fa os ko ni ke fa os ke ta polo kala mai hon ke modol ko mo ke no fu mai loto ni o atu mo ki fai hiva ko ni ke fa os ke ta polo kala mai hon ke fai hiva ko ni na ke fai hiva ke ku prata ko na wal ki amerika hene malolo to ki fa ki fai hiva ko ya ke pe he foki mai ko ki no silani ka ko mana tu he ke ta ko hiva ku o stuku mai tolo ko fa malo ka tolo a filmo hala ko ia na si kore ki ai kene hanga mua o whai hono whakakato ki whai hiwa koe ni wha manatoa ke te hina koe ni sione alo katonga na ne si whola hoala hai ngahi mahina ko o sina ko whola atua ki Amerika pena haumpo o tohi pe ki whai hiwa ave ki ai kene toki whakawhasi ko i ngā ke lawa o ngā weaki pea ku nei hanga toloa mai ki whai hiwa ka te au ke o atu ka te uhanga mua tae atu mua ki whaose a ke tau polokalama koe ahoni ba mo e tala mono tinga hinga ue ko toa pe utoe ngā he weekend te mo tolu o whaatu ka te mo tolu ko toa pe o kumo ukau mai i tau polokalama
Tau